Emantombazane at least ifaka nama CV ebox amanagira nizowabona amanofu yo. God have mercy upon us. Cool. Yebo. Ikhulwini. Bathi kwenzakalani? Ngiyakubona uhlimi usulile nje yami. Lama pendant wakhe ayangithuna ngathi ungangigaya wona uthi kwenzakalani? Jesus on my neck. Jesus on your neck. Niyamuzwa ke bafethu. Welcome back bafethu nayi episode 1 yiyo lesiqala ngayo vela ngithi yabona ngiphethe uskiski nika mayinika. Angisho ukuthi uyinika maybe yena uyinika uyazazi. Back to back ngesibhekbhek ngihambe ngenyanga buya ngeMebhek all the way from my respect to Joburg bafethu ezinye zezinto amadlantala ikakazimile lazivula amehlo fethu man ucole ngamcole ngasibeqini ngoba nale manje senokuyishapha nje ekuthema isibeleko ithi azazise ke bafethu nimcava ukuthi udume ngani ngoba italente libhala eGomora nani niyazi nje yami. Yebo. Awubathatha hayi wena hola uzithi sengifikile mina eSocial Science Alexander Gomora Township bangibiza ngomdelo okufaka ngoba vele ngiyengifele khona ngiphele moya ngifuna ukwazi umuntu ovula ngapha sivula ngapha aka Davinci wamakhabishi aka Kilo wamajules nawe soyabona mara thi ngicorrect nje yami hayi mina ngizimi isikushku wathiyana ngifind ngiyaqala thiyo danko anjalo ngivumvumrenski ngiyakuzwa nje agogo manje angitshele ke nje yami angithola angithi uyathola ukuthi la ekasi babhaya bogela ngithola ikasi nekasi line style sabi angithola and igama le TV uzobezwa TV igama le show uyamchamisa na manje nje yamumoyi kanje kwenzakalani phela na I want problems always. Boy mina kwenzakale next boy angibona boy mina ngibe affair boy anyakuzwa nje ngiyakuzwa affair nje yami manje asihlale phezulu kwedaba kanje yami angithola angithi uyacava igama le show uyamchamisa na manje nje yami ungibhalelwe angithola wathi kunendaba ofuna ukuyishare kunalomntwana lo vele bomshaya deep down ngenkawu yangithola and uzwangitshela ukuthi lo mntwana lo Queen of London ukushaya ngaphakathi ngaphandle uyazidalela uyazenzela angibeke stars ngegama la lo mntwana ungitshela ukuthi kwenzakalani mawukuthi yamazi solifaka iname lakhe lapha bambona abantu ukuthi kwenze njani naye makana feedback uzobuya and accept ukuthi i-revenge izoba buhlungu ngeke ibe mnandi yani kanjani nje mara mfika bona khona umunye umntana mfike ngimpepo bamfana ngithola fandiwana ngitshela umntana lo ebhedi yangitshela naye umntana lo mfana mina ngibona into ngizokhipha amagama ngitshela ismaye mara ke first time ngikhipha igama mfana tathuza ya muthi ngikhipa igama ngitshela manje uzithathe ngichest ngitshela ngitshela ebhedi ayimfana mina ngishaya ngamabhedi ngitshela ngivara ngishaya umntana lo freak ngitshela ngishaya umntana yazi story sakhe ngitshela nimzwile ke bafethu ushaye ngamabhedi mina into engizoyisho kumabhedi akhona amabhedi fade amabhedi angithola mara nina amabhedi niyekuzibiza ngamabhedi ngoba nikwazi nogeza ninokumchamo niyasinokisela manje nje nomntana lo uthi bomshaya ngenkawu zabe kwenzakalani ngibeke stars nje akagogo man mfana lo mntana lo bengimise eParis mfana ngimenzisa ama machine amanye angadlali mfana ngithola nge-style se-K9 uyabona iFBI What? yabona le nje le ama FBI le mifika Bro, what are you talking about? ngibuyela ama drugs nje yami bengimenza mfana hayi wena man kimala kim hayi wena man bakanyana shuthi ebafethu shuthi unkawu imfethu shuthi ugazi uyishaya phakathi njengothi echamela isibeletho manje umbuzo umile mfethu nyakuza ukuthi lo mntwana bomshaya ngama K9 lo mntwana lo bomkhamisa or boshaya inkawuza nje amona akinjoy phela kusenokuthini umntana umshaya ngenkawuza athola ukuthi uyakufila uyakinjoy mara ukuchama khini manje wena njengedlo sontoro and wangishaya hayi yami ngishwela esh yabona le phela ama iPhone ayakhuluma mawashayashayo ungafuni ukuzikhipha empini manje angitshela mfana yabona mina into engizoyishona into engizoyisho ukuthi lo mntwana lo vele angisho ukuthi bangifile ngifile ngishona mara yangiyala ngama mfana phela umntwana lo uyibheli manje angitshela so manje angazi background yakhe angitshela angazi ukuthi yena baka easy p aninga yangola thi so mara mfethu eshana ngiyangitshela ngifuna ukukhuluma ezinye izinto ezingathi manje ngiyangitshela izokubhayafara ngenye indlela angitshela mara sekusala ngiyazi mfana yini angithola ngithola ichance ayi bafethu shaya isikhonkosini careful I'm the Gucci man Lembobo yazile mantombazane. nimzwile uGushimeni bafethu uthi umntwana wakhona bekamshaya rough ngenkawuza shuthi manje bekelibeke Monday to Sunday 7 days ngeviki 99 ngitshela umntwana yami ngithi nalesikhathi ngisageleza nje yami ngitshela ngithi lo mntwana lo mfana nami nemfana bakwazi ukuzala kwami ngabo ma 9 ekseni mfana ngo11 ngesikele pop late mengibuye ngimthwele endlini pop boy mina abanya pop boy manje bheka nje yami ngo9 lo mntwana bekazwakala ngo11 yesigele umshanga ngenkawuza une room or ucela kabo macala baba kwami baba yithi
Yeah. Yangithola nesister bakazi mfethu makazile uzile mfethu yangithola ayikho lesikhathi sokuthi baba ngiyumjita mina yangithola fede yangithola obvious ekasiyazi mfethu sometimes yangithola sa struggle ngama room nani yangithola qale vele yangithola ebuqaleni yangithola vele sicelanyana ama room nani yangithola obvious struggle sabantu ababhaya ngithola mara ngiyabona ukuthi ayazini emane ngumjita mfethu yangithola nawo mina ngayi ama7 ngithola ngihlala netime mara ngafela ngathi ayazini yamfaka lo mntwana la kwami yangithola straight lo mntwana lo bakavela mntwana anytime ngiyabuzwa social ngiyabuzwa manje nje ayamubheka ke angithi yabo lo mntwana bomshana ngenkawu zafela ayithola and ebekakufila wena isite lakho olushoyo mara ngoba yena akwazanga ukuphithula isite lakho asilitho iphela bekumele ulalo mntwana oroblome ngada mawuqala uthi mina unale maka lepipenyana ukukhumbula ukuthi la mntwana laba yangithola ayifile mfana ayifile mina ngizafuna ukukubuza via ukuthi njengoba lo mntwana lo uthi bekakufila blind bowushaya phakathi shothi manje bowudloso ebokhipha umlakalaka mfethu bokhipha big nazi eleshangana lemnyama manje yipi le lama position or le position onoyibona ukuthi ni bekuyi favorite yakho nebothi mamshaya ngayo yabona le nja yami anye ngitshela mang dog style K9 yiyo le bengikhuluma ngayo ngithi K9 wena yangithola wena K mama K wena ama shepherd ama German shepherd yabona le kanja yami ithi ngokutshele niyapetha ikhipeli engathanda K9 nasi emapedi ngicela nizilethe zilethe ngiyamuzwa lo ni commenteni la ningitshela ifuna mama ningitsheleni ngedog style ngiyamuzwa nami ngizokuse yazi Paris la Paris ngisenokuzwa nayo nje yami yamhlobo mfana bengimise Paris nje yami so yenza ama missionary Abana isithi Bangladesh ukutapula to seven Madagascar K9 mana shothi udangerous mosweni Students unokeliseza ukuthi le yami ngiyaqualify la kana wena yadlala eba Africa imonami I want problems always uzofika la uzongitakantangene hey singene endabeni ngiyakuzwa nje yami dog style ifeli yangithola phela manje flop yaziva nje yagogo umntana sengagaya dog style akupendele over yangithola thola ukuthi manje umlakalaka awufiki la kumele afike khona maybe ngemissionary uyazama or uyabona ukuthi ni awufiki nangehuman on top linokuphuma yangithola bagcina bakhinyeka manje makebenda ukunika lona lonke manje bokwazi ukulithola or ribo wenza ngathi mfana mina ubuya ngihambe ngikwazi ukuthi ubuya kwama ngazi ngayo ngithola ubuya ngamfana bengifika la mina bengifila ngathi ngiyafika la ngifike khona yangola nje ngizokushashaya ngithola sami le ex girlfriend yakhe ngicela nje mawuthola le podcast nje usondele nawe kabanzi kanzima kabi uyamuzwa uthini ugazi uthi bekakushaya phakathi nje kade echeme sibelethi le dog style yakhe sho ukuthi uyayazi shuthi nomlakala kantsha owazi 99 fund based uyangithola shuthi manje missionary human on top bekwenzakalani nje mfana bona imissionary mfana imissionary mnandi bafita yabona mina idog style ukukhuluma ivari bengayifrustyle wengisho ukuthi ngababheli bathanda dog style dog style yakhabathanyana bafita isikhathinyana yabona mobhizi lapha yazi ukuthi ayimani uyakhathala nokukhathala wena ngitshela wawutwa noka wangitshela isizwe ngitshela ibhizi mara bona imissionary nani yo missionary iveli bewadi layini bibe manzi kuwadripa manje phela nje yami kwi missionary yangithola you don't have to yangithola kumele nje yangikule into important manje bomnika ngamabhendi ovantwana ulishaya phela amajensi amabha alishaya straight manje kumele ushaye ngama angles boma 60 boma acute boma obtuse manje una dance le bomnika lo mntwana nje yami mina bengivaya like yabona ngemissionary ukuyabona ngathi yaswima I don't want peace not swim I want problems always benza kanje so umntana abantu krene ngithola krene ngona ngithola krene ngona ngithola 99 so ungangithuli under the influence of alcohol yo uzomenzela fucked up angiphuzi ne akusiyo umuntu wangayini mara mfana ngangena just 2 savana ngizwa ngithini 2 savana kuphela or 1 savana sabana ayikho ibhiya ebhonyeliswa umuntu isifebe ngingayikhohlwa lento le shuthi naye nje bekhuluma nge-influence of alcohol manje nje angitshele i-round yakho begijima boma how many minutes so ngoba kunamalanga nokuthi uyathola amasamajita sinokugijima boma 2 minutes noodles yangithola sibe ngathi amaqhute siyinkukhu sichama manje wena ngoba singamajinsi asifani kunamajinsi vele aphuza impesu aphuza imbiza ngithola just ukuthi namanye agawula amapilisi uthi round yakho nalidonsa manje wena naturally without influence nani mawubhekile round yakho beligijima avanje for mina nje yami yadependa ukuthi lo mntana lo nyamfila na or kanjani yabona ngimfila fast ngimfila
avele ngizochama fast inyama 99. yangithola ngizenza ama 2 minutes noodles neyivari because ngiyamfila yangithola mina for mina yangithola angazifora amanye amajita bengimfila mfethu mengicala ngidlahla ngiyawuza umntolo umntana lo yentekolo ikhekhe liyashisa serious bathi bafethu yangithola niyawuzwa amantombazana shuthi ikhekhe lakho mantombazana ne mayili ku highest qua level of the boiling room chama fast mara mawubanda amobana bafethu yazokudala uzovela ina busy day 20 minutes lo muntu la akufili ivari leyo akafili uzake bafethu sekhuluma abo 6 champion abo somdinja eshaya isiphathi ngasibile sibebofu ngiyakuzwa nje ama street hayi ngiyakuzwa nje manje awungitshele vie ngithola shuthi manje imibuzo mibhaya nje yami ngithola ngitshela ngaye before nitamatana nani eyiphe indlela bekakusejusa ngayo bekayincane ihedi orona bawuzicelela uthini ayimabhebeze phela ngaka Amrivar yangitshela mina umntwana mfethu umile mfana yangitshela yonke into right ngayo mfana mengimbhekile nje sengibona nje isigibeleni yangitshela mara yabo mama hedi nani mina mfethu le kangazi ngagcwela kakhulu kulezi zinto ziso yangitshela angazi mfethu hayi hedi mfethu nami ukuthi yangitshela ngihore ngitshela shimele kube ivelve manje mfethu yangitshela albe clinic mantombazana bafethu ngiyanicela bafethu ningasitshela ukuthi natural smell ngositshela nge-natural smell bafethu siyazi ukuthi kuvele inuka ngendlela yayo mara bafethu gezanda yini yangitshela if ngiyafuna ukuthi ngizela bafethu nenzeni bafethu kwenzeke ngiyakuzwa nje manje awungitshele ke ikheke file limnandi la ngithola ke ngokuthi ungwana umfila kanjani ngithola so wena mfethu since ushaya abantwana ngithola akekho umntana oke wathi uyamshaya akutshela ukuthi hayi mfethu 45 lakho lincane or angisethi I want problems always ever since vele uke wathi ukujike emajuviland ngibona ngikhumbuli mfethu awukhumbuli akuringe ivara ngikhumbuli ebo iPhone enzani ya light uburili ngathi uyangishashaya no fucking idiot. Serious ngikhumbuli bafethu angitshela ngikhumbuli mina mekusiwamonga kazi mina abangitshela ukuthi in ba complain yangitshela mara most of the time vele ngibhayisa igombinyana ngitshela mina kwamvele sigcwele nyana ngitshela mara phela yazi ezingijida sacrifice ngitshela wenzeke yangihighlight 99 so up to so far mfethu into bengibhayisisa ngitshela igombi mfethu kuphela ngitshela mara kuzolunga ngitshela siceda lapho nayo yonke into ibanjalo njalo mara yazi angiyazi mfethu siyasipana nokusipana ngitshela siyathesha mfethu eswida siyathesha ngithola ungathi siyahereza singabomherezi so mengibona ngathi kuyabhayiseka nemotel siyayo kabuka nje straight ngithola plus sibengile nasemotel nana yangela lapha yanyana ngithola ebafethu mawufuna ukumimpressa vie thatha nama notes yabo mina ifenguwe ngabe ngithatha ipeni ngithatha ngibhala phansi i-motel noba yipi imotel esilemu ozothi mamsa khona ngisho noba uyivirgin uyakunika manje yonke into yakho uyenza ngendlela hayi bafethu mina ngiyenza ngehlelo bafethu ukudla ngiyawubhaya yangitshela ngifuna ipiya nyana yangitshela 12 nyana yakho plus mina ngiphuze kakhulu uzophuza uyi1 nyana mara ngizokusiza yangitshela just ukuthi nami ngibe tips mara ngiba tips ngiba dangerous yangitshela manje ngisaba ukuba dangerous yangitshela manje awungitshele ke phela kusenokwenzeka ukuthi mawuphumile namajensi niyoshaya ubheve yangithola just in plan uthi ayibafethu uskipha ama1000 nosiyophuza utshwala yayithola kufikiwe endaweni nyabona stoko galo nani so kule toko lezi mfethu uphume na1 or labo bayi3 bakhalele mara wona ushaya ngoyi1 umcove lo1 and under influence and manje manthi niyaphuma niyaringa ubona ipassage inqondo yakhe itshelana wenzani ngale situation enjalo njani ayibafethu singishele ngeshaya ngegili angithi angimazi lo mntwana ngiyatshela angimazi umntwana ngimshaya ngegiya uthi yami ngitshela abantwana laba abangcolile abantwana laba bazokufakela ezinye izinto bafethu abantwana abangcolile bafethu yabona mina ngijayivile umntwana ngivinal uthi yami noma ngingabe ngijayivile 99 yabona amaphoyisa sewayafona yasifuna bafethu mara sikhoda sizoyibona le ama-call center liyasibona le ama-call center sase under nje into e-right yangitshela and ungathola i-guest nale phone lapha ngiyami yazi awumcheck siyibamba awumcheck nje ayami ngicimile ngathi be understand ukuthi sesibhanini vele ethola I feel
Maye bafethu ngiyazi ukuthi under my influence kunendaweni la ngaphandle mfethu uthola abantu iScope Sandile ikwadindi iRuben vava and manje amajensi niva ngekara nje ngangithola umntana ngitshele nene uthi mfethu mina kudala ngikhale labo fana ngiyakutshela ngidala ngikhale uyayizwa la idini uthini asho libambi for fire uyayizwa lento lethini dala manje futhi manje nayocelele kanje uyisosha ngapha zamabheri bhonyene bophuza iDrost bophuza wena bo manje karana amajensi asenkwareni esikhindi siphethe straight isituation ithini la asa shift isikhiya sikhona igumbi likhona asa shift 99 asa shift no sangena ewe angithenke dala ngithola I know ngiyangibone nongikhalele no kanjani hayi wena ungizwela ngaziphi ngeke ngeke ungibone nongikhalele no wathi mina ngithola amanye amajita fedi ngithola ya mara mina ngeke awuthamba mara mongitshela ukuthi dala ngibhekile wena hayi Pasopa HNF pasopa lapho so nje yami ngiphinde futhi ngihlabe ngomunye umbuzo yangithola so wena since njengoba onguwe mfethu ayithola angithi uyacava kunama top 10 kunama top 5 yangithola so let's say top 5 yabo kulabantwana obasilahile noba amagama wakhiphanga ngoba bona bayazazi ungabadistribe ubadistribe ngeskin tone nangeskin color ukuthi akunomunye oyidark maybe ngemguy position 4 kunomunye welobone maybe ungamkhohlwa nalomnyama lobo yo top 1 ulo bengikhuluma ngaye ntwana ale abafethu ngibonisa ezinye izinto ama movie mfana yangithola ezinye izinto angaze ngazi experience ngama ex wami baya isikhathi sincane nana yangithola ezibaya mina ngifuna ukwazi igama yabona ngazi igama lakhe ayisho ukuthi umntwana ngakho and iba proud uyakwazi ukudla kwala ekhaya ngithi iba proud number 1 sebakhulume ngayo asikhuphuke nje masikhuphuke ngithola okay hayi number 2 khona umunye umntwana omunye ngithola islender yangithola wena mara kablumi la emusweni uyatravela wena mfana yasini mfana le ndaba le ukuthi manje ngalesa sikhathi ngisaspana lapha yana emadimisteni ngithola so umntwana lo wena ngithola ongala la masaya ngithola ejimistin uyakwazi ukudla kwakho ngithi yo slender makebula ntombi yaketlela mayenza mayisuthela bathi wena ngewinter sikunika ischool bag sifaka amatshe ngoba sifuna ukubona so uland uba elevator uhamba la phezulu uyayezwa lento enhle mina ngina top 3 lobi 3 ulay Alex mara yo ngamgcina kudala yangitshela mara feli yangithola ngithi yena amaria ncenga yangithola na feli bakancenga yangithola ngithi ngimgaya ama props yangithola labo banye laba nje abanye mfethu bayatsafa yangithola eshayeka yangithola bafetish abanye bangitswafela mina mfethu ngine energy ngihyper yangithola energetic yangithola ungangibona ngithulile la strateni ngishaye bomb ngicabanga ukuthi maybe lo Pasopa impeti anizwile bafethu ushanga top 3 street shuthi kuba bonke labantu laba akabagamachile ukawu uvana top 3 shuthi kule top 3 le umntana lo bekamnika imissionary amnika ithoki amnika human on top amnika ishiking amnika iparents wena bo K9 wena bo ma FBI kule top 3 mzuzu manje body count ithini mawufila abantwana abayi3 ibody count ethini angivaba ma 6 7 ngijela ngigijima kakhulu ngithola njengoba ngisho ngithi mina ngidonsi noma bani ngithola because leli alidlali noma ukuphi kumele ingene ubratha nebherekini wala so usimo leli meli ngene ayashaya imizi eyazi estip kakhulu uzwa njami ngiyakuzwa njami ngikuzwe kahle manje unayo imessage nje yami ubatshele la edladleni uthi izikhiphani ngithola obviously bangithi edladleni angiringi direct edladleni but ababukile abantu TV uyamkhamisa na show manje nje mangitshela ukuthi mangaba ne comment ethi ngada wena ka uyangichaza smile sakhe indlela ogqoka ngayo fresh engiyakuzwa phela obvious izinto zakho nama oloniko yangola nje hayi mfethu obvious mfethu ema commentini mfethu mozishayile yangithola mina singayona ukuthi izinqeda kanjani ngiyona indaba le mara obvious ngiyazi mfethu shaya umntana ayishayina ngitshela namanye ngitshela manje mara feli yangitshela hayi feli yazi mfethu singayiceda yangitshela sizobona ukuthi senza njani yangitshela
Stibane mesitibana yangithola makungedibani kakuna flow because asincane yangithola. Asincane. Hayi kabi bafethu. Nakanjani bafethu? Vele ke bafethu. Kheke siyalazi kheke sedlile yangithola kusuke sithi alicabuka yangithola. Emusibeka ngamba nabo seChampion. Hayi bafethu yabona le guest le ever since so far iqalile le episode iqalile le show iqalile le TV. Hayi bafethu ngivana nayo ntsha. Ayazi nje. Ngivana hayi ntsha. Sonke njalo. Nakanjani? Ngivana. Nakanjani? Ukazi yangikhuthaza nemzulu uthini? Athi kheke siyali asiyalaza selicabuka emfethu uthatha ama notes la ematha ungathi mawudakiwe thatha umntwana ungene ephasechini ushaya enkawu uzokhawatheka Bafethu thola umntwana wakho umchamisele emakhoneni uyamkhondema sekakulandelela manje sekafuna inkawu zawo ena manje wena ufuna ukumshaya ngebhomu yangithola akafuni nezinye izinto bafethu yangithola uzothi uyamshaya lo mntwana lo umprekisi uzothini leyo feeling ena umfuni lo mntwana yangithola bafethu manje yami before siyivala ngithola nginombuzo la o straightforward ke yangithola shoot manje lo itsela a yes or a no maro yazi ukuthi it can be yes it can be no you can still elaborate because everything happens for a reason that's why namanje makwenzakala something kumele ube ne reason elaborate or explain ukuthi what went by what was wrong what is going on what is also wrong yangithola it happens nanje yami ukuthi ayithola ngifonela umntana athi hayi ngiyazwakala nanani umntana akudisappoint so wena do you prefer ukuthi ubuyele kulomntana ekudisappointile ukuzwakala and wena bona ama plan amabhaya maybe ubhaye egawulasi so bhatale boma emotel mfethu uthi yo uyogida nalomntwana yabona mina nelento le engangenzakala angidisappoint angicedile ngayo nthama angisabuyeli angisazingeni amasimba la yini mina ngiyona out and then wena ungafiki kanjani Spendile ngikhiphile ngokumele. Yangithola angeke. Out. Angeke. Uyayikhatha. Angeke ngiyayikhatha la yini. Ngiyakuzwa. Ngiyayikhatha. That's why ngithi asincane. Oh sekuyi track ngathi ngizwe la ma lyrics wakho uthini? Asincane. Oh yeah. Asincane. Boom, big shout out bafethu, big shout out. Awubatshela utholakala kanjani kuma media platform bafethu bakwazi ukufona. Uyazi wena wala uZ, yazi uDavinci wamakhabishi wena. Mara mungivuna lapha eTikTok ngabhala ukuthi Geletso letswalo yangithola orobhale @davinci DAVINCHY 28 nase Instagram IG same name DAVINCHY 28 uDavinci yangithola ema Facebook ngangithola ngoKDO ISSH uKido Ish yangithola Kido wamajules yangithola danko ya nakanjani YouTube vele nakhona sikhona yangithola mara ngathi ngishanga ama account ayithunyana feli akusasekhona uyazi ngisazovela yangithola imusician bafethu yangithola ngiartist yangithola ngiyadraw yonke lento le yangithola into yami acting agency yangithola so yangithola abafethu ivele nani ngizishayela ngane le ukuthi manje singibhungisa ngapusha sani yangithola hayi content amfethu texter yangithola siphusheni bafethu nakanjani ngizokukhamisa wena Nemzwile welele bafethu Davinci Kido litswalo kanjalo bafethu kuma platform Frozandani nje akagogo ni follow la uyangithola nenze into eright nemzwile content creator uya actor no-actor niyamazi from kuma previous videos washaya vele yangithola nangada ku music ukhona nje akagogo acting ukhona 10 minutes one angithi niyazi ukuthi thale emfethu your highness creativity ningasiboni lezi sihamba lana sibheke sishaya ama uniform esibizi sihide yonke into sibizi sahereza I want problems always shoot manje yazi senzeni ne sivele sasembatha isikhumba semvu yonke information engayiphakathi uyangithola into engisho
A few moments later. Hey banna. Oh. Hey banna.